باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانو ٹاٹھو آج کیا اس کلاس 8th سبجیکٹ کشمیری عنوان کیا مخدوم صٲب مخدوم صٲب رحمۃ اللہ علیہ تھدِ پایُک بزرگ ولی کامل حضرت شیخ مخدوم بڑِ تھدِ پایُک ولی تمن ناو ونان محبوب العالم تو سلطان العارفین زیادہ پہن تم مخدوم ناو سۭتی یاد کرنا تم زامت 900 ہجری من تجر گامس من زنگیر کس تجر گامس من باب صٲبس اوسُکھ ناو عثمان گوبرو ماج اوسُکھ ناو مریم مٲلۍ تہٕ ماج اوسُکھ حمزہ ناو کوٚرمُت تہٕ یہند خاندان ناماوار سپہ سالار حاکم عالم تو عابد ات خاندانس من عالم عابد ؤتھمٕتۍ مخدوم صٲب لۄکچار پٮ۪ٹھے پُزۍ گوبرو آوار شُرٮ۪ن سۭتۍ نہٕ پھیران کینٛہہ خاموشی اختیار کران گِنٛدنس درۄکنس کُن کمے توجہ دِوان تیر اندٲزی ہُنٛد اوسُکھ شوق یعنی گُرۍ سوٲری کران کم زیادہ عربی تعلیم آج تم پٔرٕکھ گرے أتھۍ زمانس منٛز سری نگر پٮ۪ٹھ مشہوٗر خانقاہ یتھ بابا اسماعیل کُپری سٕنٛدِس ناوس تعمیٖر کرنہٕ آمُت اوس تٔتھۍ منٛز ٲسۍ جناب حضرت سلطان العارفین پران حضرت مخدوم صٲب آیہِ لۄکٹہِ پانے اتھ خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ تمو پور أکِس ؤرِیَس قرآن مجید امہِ پتہٕ آیہِ گوبرو تِم حضرت مخدوم شمس چک وارٕ تھٲیزیو خیال شمس چک سُنٛد خانقاہ اوس سری نگر جامعہ مسجد ہٕنٛدِس شمال مشرق اندٕ کِس احتیاطس منٛز تتہِ کٔر جناب حضرت شیخ حمزہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وُہن ؤرین روٗد تتہِ 10 ؤرین پٔرٕکھ تتہِ تعلیٖم قرآن پاکُک تفسیٖر کوٚرُکھ تصوُف و فقہ اخلاق اتھ درسگاہس منٛز ٲسۍ پننہِ وقتُک مشہوٗر عٲلم عٲبد تہِ روزان تعلیٖم مکمل کرنہٕ پتہٕ تعلیٖم مکمل کٔرِتھ کوٚر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ صٲبن کلاش پورِ نکھ أکِس جایہِ قیام خۄداے تعالیٰ ہن اوس مخدوم صٲب سٮ۪ٹھاہ تیز یاد وُتُر دیُتمُت سٮ۪ٹھاہ تیز یاد مطلب سُہ اوس زبردست تیز یاد کران اتھ منٛز کیٛاہ اصل وجہ چھُ خانقاہس منٛز دٲخل سپدن وِزِ ٲسۍ تِم واریاہ لۄکٕٹۍ تہٕ یتھ خانقاہس منٛز اوس اکھ بزرگ اوس پرٛٮ۪تھ رٲژ سورہ کیف تھدِ پران تہٕ جناب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کوٚر أتھۍ تھدِ پرنسے منٛز گوٚو تس یاد یُس بزرگ یہِ پران اوس سُہ اوس وۄنۍ ہتھ خۄداے یہِ چھُ لۄکُٹ بچہِ أمِس گوٚو جلدی یاد مےٚ گوٚو نہٕ جلد یاد کینٛہہ تہٕ حضرت مخدوم صٲب ٲسۍ دۄہس راتس خۄداے سٕنٛزٕے عبادت کران اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ منشہِ تِمو اوس علمس منٛز گاٹھ جار منٛز کمال حٲصِل کوٚرمُت حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ لُکن تلقیٖن کران خۄدا وندِ کریم سٕنٛز عبادت کٔرِو نیک عملن پٮ۪ٹھ روٗزِو مسجد حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ تلقیٖن کران کٲنٛسہِ مخلوٗقس گژھِ نہٕ آزار واتناوُن تہٕ خۄداے سٕنٛدِس قہرس گژھِ کھۄژُن تہٕ وۄمیدوار گژھِ حلال رِزق گژھِ کھیوٚن دُنیاہس دولتس گژھِ نہٕ لوٗر روزُن خۄدا تعالیٰ سٕنٛز عبادت گژھِ کرٕنۍ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ نیک تھٔدۍ بزرگ پٹھان گورنر عطا محمد خان کوٚر حضرت سلطان العارفین مخدوم صٲبنِس
صٲبس تو شیخ العالم یعنی شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سندس ناوس پہ سکھ جٲری لہذا تُہۍ وٕچھِو پانے یِم کۭتیاہ تھٔدۍ عٲلِم تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیک ٲسمٕتۍ چھِ خلوتھے ٲس زندگی زیادٕ کران پسند یہ تھٲیزیو امیُک خیال گوٚبرو حضرت مخدوٗم صٲب رحمۃ اللہ علیہ نیوٗ 4 صفر 967 ہجریس منٛز یِم دُنیا تشریٖف تہٕ تِم آے کوہ مارانس پٮ۪ٹھ تتھ جایہِ آسوٗدٕ کرنہٕ تہٕ لہذا پرٛٮ۪تھ ؤری چھُ 26 صفر یِہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان تہٕ لہذا تُہۍ تھٲیزیو گوٚبرو ذہنس منٛز انشاءاللہ پگاہ کرو أسۍ سوال امِکۍ اللہ تعالیٰ